Just Raja, dobrodošli u najnoviji video. Priprema za Rijeku, Grobnik. Sinoć smo krenuli iz Regensburga oko 8-9 sati navečer i malo spavao sam dva puta u biti po jedno možda pola sat i stigli smo tu u Bijeljinu i pokupio sam auto, natovareno je, vidi se gor stoji, čeka, sad ćemo lagano krenuti za Rijeku. I tu sam sjeo sa svojim šefom, to je moj šef, glavni organizator ovdje za drift trke u Bijeljini i dogovaramo ostale poslove i biznise, kako ćemo nabaviti gume i takve ostale stvari. Tako da zapratite mi prijatelja, on je veliki vozač, vozi sutra slalom u Banja Luci, nadamo se prvom mjestu i kod njega. Tako. Mislim na težinu veliki. A ja ću probati da isto napravim nešto gore. Tako da ništa, čim dođem gore snimam dalje pa se vidimo. Ajde, čao. Evo nas narode, vozimo se već puna 24 sata. Znači krenuli smo sinoć oko pola 7, tako nešto, možda 7, nije ni bitno. Otišli tamo po autu u Bijeljinu i evo nas, sad prešli smo granicu bez ikakvih problema. Takarenti ovaj put funkcionisao prva liga, možda 10 minuta, ljudi su ispunili papire i to je bilo to. Ali dug je opet put, znači do Bijeljine imamo oko 1000 km, a sad imamo do Rijeke jedno 500 i kad tu se završimo ponovo imamo do Okuće jedno 700, ja mislim tako nešto. Ali nema veze, to je ta ljubav prema driftu. Idemo, imamo još u bilke sat vremena do Rijeke, do Grobnika. Tamo nam je Šime riješio apartman, zvali smo čovjeka, sve je to riješeno, tako da je ok. Mada ovdje sad puši toliki vjetar da ne mogu voziti brzo i ko zna, možda kiša bude, ali moguće da u Rijeci bude kako treba vrijeme. Tako da ništa, eto, sve je da sad ok, još malo pa smo stigli i vidimo se na stazi sutra. Ajde, čao. Evo nas stigli u Rijeku, puše vjetar, znači koliko štese jaje, ono vrati nazad, toliko je vjetar. Žena mi odnese koliko ima kila. Ništa, mi ćemo, znači još nikad nije došlo, sad je došla bulka Racing Diffs. Još niko nije stigao, bit će sve pre rano, tako ćemo mi skinuti auto, staviti ga tu na mjesto, ostaviti mjesto za mog druga Tomu Cukrova i za Vuka, kod mene da budu i to je to. Možda se malo slabo sad čuje, pošto puno vjetar puše, ali eto toliko, pa čujemo se poslije, aj bok. I dalje vjetar puše ko lud i evo tu smo par auta nam se skupilo, Vestić, Hrga, Luka Racing Diffs i ja, 4 auta tu, tako da čekat ćemo ostali. I nadam se da će sutra prestati ovaj vjetar, da eto. Dobro jutro ljudi, kako ste, šta ima, šta se radi, ste se naspavali, ko i mi. Uglavnom evo, sad smo popili kavu, cijela ekipa, napravili smo strategiju kako ćemo pobijediti danas i uzeli smo nešto za doručak i sad idemo na stazu, tako da vas ostavljam dalje na čekanju. Bog. Gdje ste ljudi, evo vjetar puše, znači Uroša Berdajsa hoće odnijeti. Emiliju isto. Evo, moja kućina. Znači stali smo klub, Cukrov, ja i Vuk, jedan do drugog, ko neki tim ćemo biti, danas pomagati jedne drugima. Došlo je dosta auta za sad, nisu još svi došli, ali isto je rečeno da danas ko dođe može voziti, znači sutra nema pravo dolaska. Znači vjetar puže, haos, odnese nam sve ove plane ispod auta, šator još ne možemo uopšte ni razvući, ali nema veze. Tako da evo sad pripremamo se, bila mi je prednja guma skroz iz pola, pa sam tražio rupu, nisam ništa našao, ali napuhao sam je, pa vidjet ćemo sad kako će to biti. Sad ću svoj kompjuter probati smontirati, da vidimo da će auto funkcionirati na njemu. Ako ne bude, opet ću raditi od Mikija pa odvoziti ovu trku s njim. Tako da, eto, ajde, držite se pa se čujemo, vidimo. Aj bog. Ujebote naopako, aj ovako. Evo nas, Jarani. Šetar još uvijek Jarani.
Tome men daje savjete, ja njemu. I mi ćemo skupa... Ne znaš koji su gori savjeti. A mi ćemo tu skupa. I lomimo sve, on zadnji branik, ja prednji na njegov savjet, on na moj savjet zadnji. Na krivo mjesto stavljaju čunjeve i to treba promijeniti obavezno. Clipping mora ići ovako, pa lagani bok. Tako je, staneš. Oni prilagođavaju stazu sebi. A najveći je problem, može ima vremena dosta se vozi, brzo se mijenjamo totalno jer nema guma da razbijamo, samo se čunjevi vraćaju, ali ne troši se gume nenormalno. Znači nove gume, 2 kruga, 2,5, jedva, već idemo. I ja imam možda još, ne znam, 4 ili 6 guma maksimalno. Isto 4 i šta ćemo sutra? Gleda si ovo. Sutra ćemo gledati. Tako da eto. Možda u biti vidit ćemo ako prođemo u top 16, mi ispašće ih dosta jer ima možda 35 vozača, tako da će možda biti 16 auta kojima će ostati gume pa ćemo da ih žicat okolo, tako da je. Znaćemo se nekako. Evo sad ćemo promijeniti kompjuter, moj je došao s popravki, u biti izgleda popravljali, pa ne znam šta je s njim, ali ćemo ga staviti da probamo, čitati ovu mapu od Mikijevog i probati da vidimo kako će to biti. Možda bude i funkcionirao. Evo sad sam u biti ubacio mapu što smo koristili zadnji sa ovog Mikijevog kompjutera i sad ću mi doći upaliti. A sad radi. A ovo ti je naš drug Sale, kaže ovaj auto je bio prije nek Sadri zapaljen. Bog. Nek prati i mene na YouTube. Pratimo te, ima. A joj, isto, Nema on nos pogled. Za sad radi sve. Prikaziva mi bateriju normalno, znači 15 volti. Prije je bilo 24 ili 26 u biti. Ostavit ću ovako probaći koji krug napraviti svojim kompjuterom pa ću više razrešavati. Eto, ajte buk. Evo prvi krug sam napravio i na pol staze mi blokirao volan, pošto ja imam ključ. Nisam ga bio okrenio i zaključio se volan na pol staze, ali ovo ništa nije desilo. I zapinjao mi, pošto sam stavio malo veće gume, zapinjao mi malo od branik i onda mi malo ko servo nije dobro radio. I plus troši mi se servo i bilo je puno špenje unutra u ulju, pa sam sad isulio to staro ulje, nasuo novu i ja sad se onako vrti ok, pa sad idemo u novu rundu da probamo. Ali gume se troše luđački. Imam samo 10 komada, sve skupa, pa ne znam ko što izdržati, ali eto, dajemo sve od sebe, aj Bog. Evo nas idemo protiv Viškovića, sad ja vodim Višković za mnom. Za sad je onako ok, treba još malo uhvatiti apekse, ali bit će to dobro. Ajmo.
Ženo! Evo, malo smo se skupili ovdje poslije dana treninga. Gospod nas časti sviju sa večerom i sa pivama. Hvala, veliko. Sin vozi. To su ostavići. Moramo malo snimiti. Biće malo svega. Da snimimo koliko smo pojeli. A slabije smo hrani, ako to me još ne izvadi, znači... Četvrti pija sam bolje. Mali tanjuri je. Završio je današnji dan treninga. Nismo mogli u početku voziti zbog puno vjetra jer je čunjever ušlo cijelo vrijeme. Ali na kraju pustili su nas, ubistali po 3 čunja u svaki i onda smo mogli voziti neko, jedno, ne znam, 10 krugova sam ja odvozio. Gume se troše nenormalno i potrošio sam skoro sve gume što sam imao. I sad na kraju u biti kupio sam 6 guma od Pogačara, hvala njemu što je donio te gume, što on ne troši, njemu su preuske, pošto on ima puno konja pa mu nikako te gume ne rade. I onda je ponudio meni da mi proda. Puno hvala Alešu Pogačaru što me to riješio i puno hvala mom Jeranu Bugiju koji je to sponzorirao. Svaka čast, druže moj, i eto, puno hvala. Onda smo poslije trke otišli na večeru koju ste vidjeli sad u prošlom videu, na prošloj sceni. Zbog toga što mali koji vozi Ostojić ima 14 godina i treba mu dosta savjeta, onda smo mi malo pomogli i Tomo Cukrov, njegova ekipa, da se malo naštelala taj trap, a prije toga i Vuk i njegov stari Sale Vuković, oni su isto dosta pomogli, ja mislim, što su davali savjete i u Čačku i u Bijeljini i sad ovdje u Rijeci. Tako da nas čovjek izveo na večeru i veliko hvala njemu. Čovjek se zove Ostojić Pierre i on se bavi prevozom brodova, ima svoju vučnu službu za brodove, tako da što zatreba javi se čovjek Ostojić Pierre. Još jednom hvala. Sad znači imamo jedno, ne znam ni ja, 6 guma, 7, 8, ne znam, 8 guma za početak, pa ćemo sutra znači odraditi možda jedan trening, 2 maksimalno, potrošiti možda 4 gume i ostaviti jedan dobar par guma za kvalifikacije. Onda kad se to završi, onda ćemo znati na čemu smo, jesmo prošli ili nismo. Ako nismo prošli, znači onda lagano se pakujemo, krećemo odmah kući. Ako prođemo, onda ćemo probati riješiti gume od ovih što nisu prošli. Nekako kupiti, znajem tu krast, šta ja znam, dobiti na lijepe oči, vidimo šta će se dešavati. Tako da ništa, javljam se sutra kad se probudimo i kad to sve krene, tako da ostanite s nama i pratite dalje. Ajde, doviđenja, ćao. Kad sam sjedio sa Mladenom Rebrinovićem, tim organizatorom i direktorom automotokluba Optima, mog kluba iz Bijeljine, on je danas vozio isto utrku kronometar, slalom, tako reći, sa posuđenim autom od nekog prijatelja i osvojio drugo mjesto. Tako da svaka čast, Mladene, legendo, znao sam i vjerovao sam u tebe. I druga stvar što kad smo sjedli s Mladenom dole na piću, kad sam pokupio auto iz Bijeljine, on mi je dao 50 eura koje je poslao njegov stari Mile, tako da možemo otići ovdje na večer. Puno hvala Mile, legendo, kralju i na savjetima i na tim parama i što da kažem, presretan sam u vezi svega. Hvala puno, pa se eto čujemo. Te noći u petak dok sam sjedio tu, pio pivu, dobio sam u biti na Instagram poruku što piše, evo ko što se vidi ovdje, znači zovu me da dođem da vozim Drift Kings. Ono što sam napravio onaj video što je bio, što me prijatelj malo zeznuo, ono je bila kao zezancija, ali ovo je stvarnost. Sad u biti, nisam siguran da li ću to moći podnijeti pored svih ovih trki, a vidjet ćemo što će se desiti. Ima znači do toga još jedno 15-20 dana, pa skondat ćemo nešto ćemo napraviti. Uglavnom pozvan sam i to mi je prva liga drago. Znači da vrijedim nešto. Evo dobro jutro, evo nas, tu smo
Treninzi počinju, sad je grupa A odvozila svoj sat vremena, sad idemo mi. Za sad je sve u redu, imamo 10 guma za sad. I eto, reklo me par ljudi, ako slučajno bude zapalo da će mi pomoći isto, da ćemo nešto riješiti. Tako da držite fige da bude sve dobro na treningu, da ne crkne auto, pa se javim prije malo kvalifikacije. Ajde, čao! Ovo je trebala biti najbolja runda jer sam imao vrhunski kut i klipinge sam pogodio, prva dva top i ovdje sam backward ušao. Spinuo se i jebi ga, sjebao sam taj treći krug. Da sam njega završio, vjerojatno bi bio na boljoj poziciji, nešto završio na 13. mjestu, tako da jebi ga. Koliko ima pojena? Koji sam? Super, odlično. Dobre, treći. Ovdje parkira tamo. Evo ga ovako, kvalifikacije još traju, ja sam odvozio dva kruga, nisam uopšte bio zadovoljan sa vožnjama i treći kad sam htio ići pun gaz, gume se prepumpale i malo sam se izvrtio na kraju. Što znači da sam mislio da sam totalno u kurcu odvozio, ali nije do mene, nego su ovi samo ostali još lošiji od mene. I onda sam bio, sad sam trenutno na 5. mjestu na kvalifikacijama, tako da ćemo 99% ući u top 16. Ništa, javljam se poslije kad bude bilo ostala ekipa. Ne znam.
Hajbuk. Evo nas, pošto je u biti malo se sjebali na aplikaciji, nisu znali tačno kako ide u stvari ja sam imao malo bodova više, u stvari imao sam jedan bolji bod od Renata Vestića, jedan bolji krug i oni su bili mene stavili iza njega. Pa su nas poslije vratili, trebao sam voziti protiv Debelog, ali sad po novom standingu vozim protiv Brdeka. Brdek ima neki problem s autom, zalijepio je neki dio, trebali smo voziti kod treći, ali pošto njemu se suši to ljepilo, ostaćemo da vozimo zadnji. Tako da sad malo gledamo pa ćemo vidjeti kako će to sve biti. Tako da, ajde, držite se, ajde. I sada Žepački član. Prekrasna vožnja sad za Brdeka, još jedno rezu za njega. Ispratio je to Saša, ali mora jako kratiti ove zavoje da bi stigao, mora je plitkom putanja proći da bi stigao Brdeka. Brdek ovdje sad ima veliku prednost, nešto tipa, ne znam, 8-2. Brdeka prati. Veliki grešaka, Saša daje sve od sebe, Brdek je tu na repu. Dovoljno oprezno da ima malo lufta ako bude greška, ali opet dovoljno brzo. Jako se skratio zadnje zove Brdeka, ali mislim da ga neće previše koštati. Marko Brdeka prolazi dalje u top 8. Dobija sa puno brži, ali mora isto tako paziti kako vozi. Zaostatnik ovdje na srednje bijelu nalazku zonu, dobija sad, izvlači se vana, bježi se opet ovdje nova brže metijelo. Ostavio on njega. Lukas da je presika prošla, blizu se drži. Evo ovdje Tomi dok je Lido došao do zadnje krivine, ovo je pod 180 stepeni, otkine mu se sjedište i sa sve 4 šarafa sa šasije i čovjek ispadne na suvozačevo mjesto.
i umalo nije u publiku izletio, jebi ga, možda je zbog toga izgubio, ali svaka čast na vožnji tome, druže. Evo ovdje razočaran što smo izgubili, idemo da se priključimo 402 street race-u, možda je to lakše za nas voziti nego drift. Evo, da se odjavim za kraj, znači, kao što sam rekao, vozili smo protiv Brdeka, top 16 i odvozio sam skroz solidno, dosta precizno, samo je bio problem kad sam ga pratio što je on ima puno brži auto, jači i stvarno je vrhunski vozač Brdek, znači prvak Hrvatske. Biti još nije bio nikad prvak Hrvatske, ali je bio prvak Adrije, sad je osvojio prošli put prvo mjesto na Croatia Drift Challenge-u, znači to je, da sam njega pobjedio, kao da sam osvojio prvo mjesto, tako reći. Ali eto, nažalost, dobio sam, pošto se kvalificirao 13 i dobio sam njega, stvarno dobrog vozača i u sve muke, evo ima 2 snimka, ali nažalost nisam uspio proći dalje. Ali nema veze, bitno da smo se borili hrabro, da je prošlo sve kako treba, da je auto slušalo, ništa nije kvarilo, guma smo nešto nakupovali, kupili, prodali, ukrali, opet se vraćam na to, više ni ja ne znam, evo Silvija je još uvijek u komadu, jezda je sva iščopana, ali šta je tu je. Tako ništa, u biti, sljedeći, ovo stalno u biti moram izbaciti nekako. Sljedeća trka Croatia Drift Challenge je krajem 9. mjeseca, to ćemo probati isto odvoziti. A sad vamo trebalo biti nekad Beograd i Čačak u biti. Tako, opet u biti, jebem ti u biti. U biti. Ništa, sad evo krećemo kući lagano, imamo jedno 750 km, to je otprilike jedno 8 sati vožnje i ujutro na posao. Tako da ljudi, ništa, hvala što ste gledali, što ste bili tu uz i što pratite mene. Ja ću se potruditi dalje, vozim sve bolje i bolje i da probamo ostvariti neke baš dobre rezultate. U Srbiji trenutno imamo dobre rezultate, treći sam na standingu sad, poslije 2 vožnje, a ima još 2, tako da moguće da održimo se negdje ta prva 3, što će donijeti pehare neke za kraj prvenstva. Potrudit ćemo se, ću biti. Čestitke stvarno, Lukasu Dobijasu, vrhunski vozač, mada je nešto Jankoviću bilo sa autom pokvareno, nije se uopće ni borio, tako da je Lukas Dobijas dobio bez problema tu vožnju za prvo mjesto. Drugi je znači Janković, treći, za treće mjesto se borili Adrian i Znaor i Adrian je dobio, nisam ni mogao ni gledati kako su vozili, ali baš mi je drago zbog Adriana što je osvojio treće mjesto, jer trudi se pravo i vrhunski je vozač. Čestitam njima svima na pobjedama i svim ostalim vozačima koji su sudjelovali, i koji su pomagali, koji su donosili dijelove i sve te stvari. Ništa, još jednom hvala na gledanju i vidimo se za koji dan. Hajde, Bog!